Asikubingelele Mbukalani KZN TV sikwamukela uhlelo lethu lanamhlanje lwengqithi la sisuke sithi khona isukaphi lento ila sisuke sihleli phansi ke sithi ake sifundisane noma sifundisana ngedlozi noma sifundisana ngoNkulunkulu kodwa akeke kube khona isifundo esiphuma naso njengoba nje kusemini abantu bebade uyazi ukuthi neBhayibheli liyalikhuluma into ebalekile lithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi kuyinto ejwayelekile ukuthi thina njengesizwe simnyama ukufunda asikufuni nokulalela ke nje abanye abantu kuyizinto esingayikhonzile ukuthi sifunde ukuthi abanye abantu baphila kanjani nokuthi benza kanjani kuyizinto esingayikhonzile until umuntu azabe nenkinga bese kuyima esesukume segijima kanti kube lezi zinto seyifunda nje izinto zisahamba kahle ngabe usuke wazi ukuthi mawusukuma lapho ubhekephi 0357898855 nokuthola emed1kzntv.co.za namhlanje sithinta izinto zedlozi nomsamo Kunjalo kuMbukalani KZN TV ngihamba nawo ama-guest ami namhlanje khona ikhosi okuyilona elibuyileke futhi emva kwesikhathi eside kakhulu samgcina uthi ke usebuyileke namhlanje sizokhuluma zona izinto zedlozi kanye nemsamo Dokotela sikubingelele sikwamukela ohlelweni Ngiyabingelela kusi sinokuthola ngibingelela ababukeli beKZN TV kuyintokozo ukubuyela ekhaya Ngijabulile nje ku2026 uDokotela uDlamini lo ikhosi udlula bedlala umfana nganamona bathi nganyobe izinto anyobezanga izibe singashubisana ehlobo ngiyakubingelela dadewethu Siyabonga awuhambi wedwa ake usithulele ukuthi uhamba nobantu Dokotela ngihamba nekhehla lami la abathi babukhumalo inyanga enemangaliso ke eyalapha phansi entabeni zasemthwalume ngimphikile sisinokuthola ngezizathu sokuthi abantu abaningi bayafihla uma bakhona la besizakale khona abantu bazobuza ukuthi hawu uDokotela uDlamini kwenze njani namhlanje usizwa kwenze njani usizwa kwenze njani ngoba uyena ohleze sizi inyanga kakhulu mina ngicabanga mhlawumbe inyanga ziya ko 30 40 abaningi engihlade ngibaveza kuma TV show ami ade ngiveza izinto abanazo but yena why ngimlandile umuntu omdala ngiyaqala it's first time ukuvela nomuntu omdala ngimlandisa ukuthi abantu abaningi bayahluleka ukwenza lento ayenzile yazi wenza into elula thina ngithi sidume ukuthi mhlawumbe sicebisa abantu sidume ukuthi thina sinezinto ezimlingo nanani but yena uvele wahluka mina ngithe ngishayekile empilweni because inyanga athina nje abantu sidumile asifuna ukusizwa so kodwa mina ngakwazi ukuthi ngishawe idlozi abanye babonile kuma social media ade kuposte ukuthi uDokotela walimala nezimoto waba kwi-car accident bejabula kabanye so kwasikumaintain zempilo ama TV show ama since ngigula but ubaba uKhumalo ungisize kakhulu mina when it comes ukuthi abuyise izinto zami zomsamo because izinto ade ngingayinaki mina kakhulu ngoba bese ngazi ukuthi ngiyazi Baba asikubingelele sikwamukela ohlelweni Thokoza Kuyintokozo kakhulu ukuthi uDokotela ukhuluma into ebalekile yazi umuntu uma eyindlala usuke enza into abanye abantu abangasakwazi ukuyenza nokuzehlisa uthi bese ngizazi ukuthi ngiyazi ngathi bangifika kwindoda enkulu ngayibona ukuthi kahle kahle angazi kukhona abazi ngaphezulu kwami sikubingelele sikwamukela ohlelweni siyanibingelela nathi nabalaleli usekuthulileke uDokotela wakuthula wakunika nezimendlela zokuthi namhlanje ula akhona ngenxa yokuthi ukwazile ukuthi umsize kunjalo uma ngabe uzothola ukuthi yena unomsebenzi wakhe omkhulu awenzayo kukhona izinto esizenzayo singama Africa uhambe uzungaboni sowushiyeka ngakanani umhlabathi sure kanti the time uhamba ukhuphuka la ushiya khona kuyabhidlika ngesikho step sokuyile okay ube usuyaqala uyaphahlaka yini usuke wahamba wagcina sowazi lento nalapha kuNkulunkulu noSathane kuhamba uSathane wagcina sezazi ukuthi mina ngolusifa uChorus leader wezulu mina nje ngimkhulu mina kwaqala walimala uSathane kwathiwa wemhlaba waphoswa phansi emhlabeni uSathane waphulukana nobukhulu bakhe so the time sihamba endleleni silibale imisami yethu ilapho silimala khona ke uyabona the time uhamba ubona sohamba sekulula yiloyo nto ke elimazayo khumbule emva la uvela khona
Dokotela bathi ngiyadedeka uma umkhulu ekhuluma indaba yomsamo ngoba engqondweni yami nginokuthi umsamo wakho ufuna ngabe umi kahle futhi uhamba kahle because umuntu olekelelayo nabantu mabe nezinkinga zomsamo noma izinto singahambi kahle. Ngicela ukufundisa. Yeah. Okay. Ngikhuluma ngami. Yeah. Ngesikhathi yabona imali iyakwazi ukuthi unganaki. All right. Imali iyakwazi ukwenza unganaki. Especially mina as udokotela oDlamini ezibe ngibona inkundleni zokuxhumana each and every time mhlawumbe ngipost imoto ethi okay sengithenga imoto emali ukuthi sengenzile 1 and 2 and 3 and 4 ngiyababekela abantu mhlawumbe iposition la ilahleke khona sisazoba deeper iposition la ilahleke khona ukuthi kumina mangokubuka kwami ngeze ngisiza ubaba ukuthi ngikwazi ukubuyela to the emandleni nami kukhona amandla angithi mina nginegodla ezu2 yeah abantu maybe fela phe egcini nami kunesigodlo samathonga yes lesi mina ade ngingasasinaki mina ngimase ngiba nesigodla lesi ke sewenza izinto ungizwe ayithi mina ngavuma izolo ukuthi phela mina ngithwele angithi before ngithwale kufanele ngiqale emagubongeni ngadla amagobongo omndini nomdawu ngadla zonke lezo zinto ngase ngiupgrade umsebenzi ukuthi sengiyabona manje okay umsebenzi ngiyawubona kodwa ngifuna imali kuba nemali ngahamba ngalanda izinto ezinkulu uma sengilantile ngayilinga nedlozi uma sengilike nedlozi ngase ngihamba mina ngalikhohlwa idlozi ngathatha laba ngaba overpowisa ukuthi idlozi libe ngaphansi uyangithi angizwe idlozi asileyiveza ukuthi phela lona idlozi linamandla sure yilapho ke mina ke ngishayike khona ngizokhuluma nomuntu ngamhlanje leto ngithothi ngizoyikhuluma ngoba abantu bayafihla izinyanga eningi ziyafihla uyifice zidume 5 years 3 years uzothiwa kwakunenyanga ukuthi akafuni ukuphumela obala ukuthi ucela usizo ucela usizo ngoba izinto esizilandayo nezinto esinazo zihamba zambe zifuna ukoverpower idlozi abahlaniphile bazongizwa abaziyo kulekile abakulomkhakha engikuwona igubhu nezithwalo nazo zonke izithini izinto ezinazo zihamba zifuna ukuthi zona ziveze ngoba wanzenza kanjani ngamhlanje mangithi ngifuna u50,000 ngiqala isikhathi ukuthi ngo3 o'clock mina ngifuna kuba nemali iba khona exactly kuvele kufika umuntu ungafika abantu abaningi especially mina kugcwala kakhulu kumina kodwa kufika abantu abaphethe imali because ngiyazi ukuthi mina ngithanda imali and ngiyayenza into mina methi umuntu uyayifuna ukuyenza uma sengithe mina ngifuna kuleli viki ngifuna ukuthi ngibe nama-quantum abanye bayazi emngeni eThekwini nginamatekisi so uma ngithi mina ngifuna ukuthenga iquantum ngo560,000 ngiyangena ngikhulume nento zakuthi ngifuna ukuthi kuleli viki ngifuna ukuthi ngiyazi ukuthi funa ngenzeni mangithe ngifuna lokho kodwa mase ngiya ngala emsamo ngala uthi sengingcolile ayish dokotela inkulu uyabona nokuthi na imali ngendlela udokotela ngichazela ngayo uthi nothando lwemali liyawungcolisa umsamo yes but manje asilikhuluma iqiniso thokoza kunjalo uma sibheka nangesikhathi sokubulawa kwenkosi uJesu kwaba imali uyazi ukuthi imali ilimaza ikusasa lakho baze bathi impande yakho konke ngoba the time unemali ugcina sobusa ngithi sowunayo yonke into wena awusakwazi ukuhamba emsamo ayisokho into ezokuza emsamo ukhuluma emsamo uyokhuluma emakhehleni uthi bomkhulu bogogo ngiyabonga ngiyabucela ngiyabonga ngiyacela ngoba lapha abajabulisa ukuthi uyabonga futhi uyacela awubonge kuphela edlozini ngoba uma ubonga kuphela edlozini kusho usafuna lutho ozolenzelwa ibona wemkhulu ake ngikubuze ke mina njengoba udokotela ekhuluma indaba ukuthi yena uthwele wena yini ungathwali ngiyabonga ulowo mbuzo ngiyacabanga ukuthi umzwile ukuthi sihambe sifuna ukuqhwakela isithwala sifune ukucindezela labantu abasiphethe sifuna ukuvelela so injalo ke lento uma ngabe sengithwala
ukhona umsebenzi ozolimala lapha emsamo. All right. Ngoba kwesinye isikhathi njengoba eshila ukuthi ezinye zezinto zilinkwa nani? Nedlozi. Zikhona ezingenankinga. Njengoba ebekile nje. Zikhona ezingenankinga ekutheni ziyalinkwa nethonga. Uba ngabe zilinkwa nethonga khona into eyenzakalayo futhi uyalitshela lona uyakhuluma nalo licele bomkhulu bogogo ngiyanicela ngicela ukukhuphula umsebenzi wenu ube mkhulu ulalele futhi ngoba inkinga ungalaleli ngenza ngempendulo ingabi lo ifunayo ugijimela phambili yabo mangabe ngicelile kuwena ukuthi bengicela ukuya esitolo ungakaphenduli ngiyaphuma ngiyesitolo uzongenza njani ngingane uzongishaya ngokunjalo ke ezinye zezinto ukucabangela idlozi kuselithe lingashongo hayi kezwakala kumele bekufuna ubulalele I'm sorry ukuthi mhlawumbe ngikhulume kube kude kukhona la ngikhulume khona ukuthi abantu bayabizwa babizelwe entwaseni entwaseni njengomuntu oyofunda esikoleni akusho ukuthi suyumsebenzi akusho ukuthi uwuthisha wena umfundi ingakho lithi igama yithwasa umqedwe ukuthwasa kufuna ulaleleke abantu abakuthumela entwaseni ukuthi bakuthumela bakubizele ntoni ngempela yini abakubizele yona empilweni yakho Dodela ngicela ukubuza ukuthi ngoba sesizwile ukuthi usuyicacisile ukuthi eyadlozi imila iphazamiseka ithinteke nomkhulu nayo seyifakazile cha idlozi imila lithinteka liphazamiseke kodwa lokho kokuthwala kuba khona umngozi obuthile nohlangabezana nakho phambilini kanjalo ngifuna ukubuzela ukuthi njengoba usubonile ukuthi kwenzeke lesimo esenzakalile ngeindaba zokuthwala usazoqhubeka nakho asiphendule masibuye eyitolo Mbona KZN TV sina Dr. Likhosi hamba nomkhulu siya eyitolo siyabuya Asiphinde sikwamukele mbona KZN TV sabukela ihlelo lenqingithi sihlena Dr. Likhosi namhlanje hamba nomkhulu kuyibona sikhuluma nabo namhlanje uyamazi kodokotela vele uyaziwa kakhulu ngeinto zakhe but dokotela umbuzo sekutheni nakho ke waphenduka nemoto ke walimala emotweni but wathi mawubheka wabona ukuthi hayi inkinga usuke wafocus kakhulu ngapha wasoshiya idlozi njengoba kumkhulu esekulungisela usazoqhubekani nokuthwala nokuthwasisa Hey, South Africa, ngiyawuthanda lo mbuzo. No, mina ngifuna ukuba honest mina because there are many people even now abafonayo abaseze endleleni. Ngeke ngize ngikuyeke mina to my side because ngina principles engawathatha ngingena kulomsebenzi wabantu abadala. Ngifundisa inyanga and I know ukuthi ngiyayifundisa bazophuma futhi babonga abanye abahlakaniphile. Mina ngeke ngize ngikwazi ukukuyeka the reason ngoba nginegodleza u2 ongizwele eqaleni angithi bengingasagcini okhona into engingasagcini lokho kwemvelaphi koba bomkhulu bami bengingasagcini ngoba bese ngikubona ngazi ukuthi kuslow angithi phela idlozi elipure liajahi aligijimi idlozi elipure lihamba kahle ngifuna ukuthicha umuntu ukuthi ngihlezi ngibatshela abantu ukuthi mina uma uza kumina ngiyakubuza ukuthi uzohlola noma uzohlahla noma uzothwala ngizongenzela ukuthi ngazi ngikufaka kusiphi isigodlo uma uza like nginezikhathi zokusebenza mina ekhaya ngiyazi ukuthi ekseni ngiyasebenza ngicina ngo3 mase ngo4 ngo5 ngo6 mase ngingena ngo7 ngicina ngo11 ebusuku ingakho ngithe nginegodleza u2 khona sasebusuku khona sasekuseni so umuntu uyacacisa ukuthi uzokwenza that's why mesuke egoli umuntu ezothatha igubhu awusithatha isigubhu emini lapha ekhaya kumina mozothatha igubhu wafuna lolala uphumule sibonane nawe late ngoba kunabantu esesoxoxa nabo Angithi phela lapho kusokwenye iface ususungena kuyona kunomuntu othi Dr. uDlamini yazi mina sengilashiwe mina ngibuye eMozambique mina ngibuye eZimbabwe mina ngibuye eGhana mina ngiyazi kodwa mase fike kumina kuyaphela ukwazi uma singena kulo department because I'm good kulo department kodwa kule department engala the reason mina enga upgrade akusho kanjalo noma mina ngathatha isinqumo
sokuthi ngingena kule department ngoba ngangibona ukuthi idlozi lihamba slow so mina ngikhule ngihlupheka mina mangikhula ngihlupheka ngabona ukuthi okay kuze kuphila umndeni angithi 1 no 2 no 3 no 4 that's why ngaba usoma business that's why ngaba nalezinto esenginazo namhlanje it's a pity ukuthi ngikwazile mina ukubona ukuthi sengiyashayeka uyacabanga ukuthi mina ngilimale in 3 months kodwa ngenyanga elandelanga lose imoto ezu5 kwadliwa imoto ezu5 azidlo ngokuthi ziyakhokha because imoto anginayo imoto ekhokha mina ngithenga cash imoto kodwa ngakwazi ukuthi zilimale nginqike zidliwe ezinye kwenzeka ukuthi okunye lapho ngisesibhedlela yabo each and every time mina ngilethelwa izinto ezukuthi ngase ngirecover no khona la ngikhohlwe khona then me go back ngiqale phansi ngistart afresh abantu abaningi abasemakhaya abayeseke baphuma bayothwala abafuni ukustart afresh bakhuluma iqiniso ukuthi cha bafethu ngishayekela ukufana nomuntu oshawe ngovutha uyawazi uvutha one of the days ngicela ungimeme ngizokhuluma ngovutha hayi ukuthi ngikhulume ngomlomo ngikhulume ngento engizoyibeka la etafuleni ngithathe amanzi ngithi nje kanje ngomuthi uyosukuma uhleli lapho mangikhuluma ngovutha uze kuthiwa umuntu ushawe ngovutha wavutha ehamba umuntu uzothola ukuvele kwashindlu umuthi lo kukuloya nami kukhona abantu nje obade sengidumile kangaka eSouth Africa zikhona inyanga ezingathanda ukuthi hawo lo muntu wazwamncane but buka impilo ayiphilayo buka abantu ababongayo kuyena because each and every time uma uzoba successful empilweni kukhona imfamo nizoba khona kukhona abantu abazosukuma bakushaya Dokotela ngicela ukubuya nalombuzo yes mhlambe nawe mkhulu ungangena kulo yes ngiyaye ngizwe kuthiwe umuntu osuke ethwele njengodokotela uma ehamba emhlabeni izinto ezihamba naye okay now ngubuzelani lo mbuzo ngubuzisa ukuthi udokotela ungena esibhedlela 6 months yes but ulimalelwe wahanjelwa mhlambe imoto ezu5 yes lokho kuyisign yini yokuthi uma engahamba emhlabeni mhlambe ngashabala lezi zinto zakhe ngicela ukuyiphendulela before umkhulu aphendule because he said lam leli angithi if uzoqala uma uzoqala uku-upgrade one kunesivumelwane last time if you go back akuma shows esayisakhuluma ngangaphathi igroup remember ngathi kukhona esendoda kube khona somfazi somama lesi group lezi kufana nani ke umuthwala kunenqumo ozithathayo wena angithi ukuthi u1 no 2 no 3 ngeke ngisakwenza ukuthi kodwa masusu unemali uyakhohlwa ama terms and conditions sengiyake kwimpendulo yakho unokwenzeka ukuthi uthathe isithwalo sokushabalala yes okay ngithe ngizoba deeper isithwalo sokushabalala ilesi esiyicontract okay ilesi esiyicontract ukuthi okay mina 4 years 5 years ngizoba no 1 no 2 no 3 no 4 kodwa akwazi ukutshena umuntu wakini ukuthi unani because lento iyimfihlo even unkosikazi wakhe akasi abona lokho egroup ngifuna ukuyicacisa namhlanje igroup akona ukuthwala igroup zilekelela idlozi usuku usa build impilo like une tuck shop udinga into ezokwazi ukuthi noma abethu bayakuvala edlozini isigubhu asivaleki but when it comes sesingena entweni efaka imali isigubhu asifaka imali isigubhu salele masikhuluma ngento efaka imali sikhuluma ngento ezodla igazi sikhuluma ngento ezothi manje mangithi mina kancancane ngifuna ngihlabe kancancane ngifuna ngenze izinto ezithile kancancane ngifuna ngithenge mhlawumbe amatshe ekhaya ngenze amathuno obani ngenza ukuthi kuba ufuna kuhlezi kunegazi nje lichithekayo yabo kunegazi elichithekayo the more lapho imali ingena left and right sikhuluma ngokuthwala ke lapho so abantu abadala abayizinyanga abahlala babona lohlelo bayazi ukuthi lento ngikhuluma it's a fact ingakho ngathi mina ngosuku masenza ama show asikeni manje ukukhuluma akasikhulume ngento abantu bayibone ngoba abantu abaningi babulalile ubunyanga beqamba amanga bethi banayo into benganayo mkhulu awungene la kwaza mkhulu uyabona ngifuna ukuthi ngibeke la isho khona umkhulu uqinisile lapha esho khona ngoba icontract iyona le egcina sokuthiwa uhambe nako konke ngokwakhe kukhona ongekhona icontract kodwa ozothi uma ngabula ekhaya ngiyacabanga ukuthi njoba ukhulele la kwaZulu bukhona umthetho okhulele phansi kwawo ekhaya
ungawachitha amanzi kanje. Yes. Ungangeni namanzi ebusuku. Yebo. Uma kuthukekile kenzeka lokho kagijima ingane nesikhuni somlilo siyothi hwa phakathi emanzini. Kunjalo. Uyabona kwakumthetho wekhaya owawukhulisa owawaziwa ubaba noma uma noma umkhulu ukuthi kwenziwa ngani lo. Okay. Uyabona sithe masilahle lezo zinto zaqala izinto zasijikela silahle lezi zinto esikhuliswe ngazo. So khona into eziwumthetho okuwona wenza umcebo la ekhaya ube khona ngaso sonke isikhathi ungapheli. Kunanamhlanje khona imize nemicebo yakhona kuyashare lo mcebo ukhamba omunye kubuye omunye aqhubeke nalomcebo ngoba lo mcebo owala ekhaya bayawenza umthetho walaphi wala ekhaya. Asitolo. Bolani KZN TV sihle nawo omkhulu namhlanje sikhuluma indaba yomsamu nasedlozini. Masibuya soke sithi ungena ngani siyabuya. Asiphinde sikwamukela Bolani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sizofunda izinto ezintsha namhlanje sihlele nabodokotela kanti mhlambe nawe ukhona imibuzo ofisa ukuthi uyibuze kubona uzokwenza kanjena ukuthi 0357898855 noma uthi nokuthola m1kzntv.co.za ukuze ukwazi ukuthi ubuze imibuzo kubona bekwazi futhi ukuthi bekulekele njengoba udokotela esho nje ukuthi namhlanje yena njengoba ethanda izinto zezithwalo kodwa nezinto zedlozi zibalekile ukuthi aphinde zenze ingakho siphathele umkhulu namhlanje okuyena umkhulu specialize kakhulu eindabeni zemsamo njengoba nje abantu abaningi kade bekhala mkhulu bethi imsamo yabo ivalekile imsamo ingcolile basola abanye ukuthi bathatha inhlabathi zamathuna omunye ethoxoshwe ngisho emsebenzini ngenxa yomsamo so sesiyabona ukuthi ziningi inkinga ezingakuvelela uma umsamo ungawulungisile. Kunjalo nje kunjalo uma umsamo ungawulungisile kade ngikhuluma nomkhulu la eminyango ngithi uyabona umsamo uma ungawulungisile uthakathwa ngisho nawo uhlanya hawu into engazilutho lingamele ligcoba utshani libeke kanje ugule ngoba nakho umsamo wakho uthi akwesimtshengisi ngobani thina ngoba once walibala yilaba abantu abasemsamo hayi bandla ngifuna uqamba amanga kukhona eBhayibhelini uthi izono zabadala ziyowela ebantwaneni noma bangayenza bashiye umsamo kodwa uma sibheka uyabona ukuthi khona ukulimala kwengane la the times ulahlele umsamo khona ukulimaleko khona yes ngingawulahla umsamo kube right kodwa ugcineni naba abantu abazolimala abaye engiyimpande kubona yebo mina ngilahle zami impande mina ngiyimpande yalabantu mina ukudala nganqamula ubudlelwane bami nabo angisaphuza indawo sengiyinto nje eyaqhuma esitulweni. Dokotela yes ngifuna ukuvala ngaleli mhlawumbe elincane kulenkulumo le when it comes to ngizohelp abantu namhlanje sesinokuthola uyabona uyidlozi ingakho ngithe sikhulume ngedlozi nje masuqala unyaka idlozi is very powerful idlozi ngifundisa nenyanga because le nto le iyona le elahla dignity kumuntu ulahliswa yini wakayanaki idlozi ngizothi manje ayibuyele emasisweni abantu banaki idlozi asiphiki ngisho noma kuthi uyafika kumina ngodokotela aningiyazi ukuthi ngigudi kodwa vuma ukulashwa ungizwele sekunokuthola vuma ukulashwa noma ngawudokotela omngakanani vuma kwenzani ukulashwa ngoba kunokwenzeka ukuthi like last time ngathi mina kukhona isigubhu sokuchitha igazi kukhona kube khona igubhu ezingachithi igazi okusho ukuthi ke izithwalo zinezigaba zazo nedlozi futhi nase edlozini kunezigaba zakhona ngoba ingakho umuntu alandela kuthiwa umakhosi ukuthi nangineziqu zakhona ukufunda not ukufunda ngokwesikole usuke ufunda izimpande uend up sekuthiwa uprofessor mhlawumbe umakhosi ukuthi ka unokuthi ngoba kusuka kunezinto
ozaziyo wena ngokuhlukana ngabona nje mina ngudokotela uDlamini njengoba ngithothi ngilethe ubaba uMkhumalo ngimlethisa ukuthi mina ngiyahlolisisisa ngoba ngiclean yonke into yami iclean ngithema ngibuka kuyena enza izinto zaphakama izinto ngathi yes ngoba ngathi mina the first one eSouth Africa ohamba landa inyanga ekwazi ukwenza into angimlanda umuntu mina uzofona ukuseni ngakusasa kuthiwa lo muntu ungiqolile noma lo muntu udla imali yami ngidla amakoma kunabantu abahlele emakhaya abathwasile bakuphuma ngeinkomo kodwa kungeni ngisho umuntu oyedwa esigodlweni sakhe sizolungisa manje ku2026 uthi no leyo nkomo waphuma ngako usangalungisi ngoba ungathatha ugobela hayi ngoba wahluleka kodwa khona la hamba sala wangafika khona ngoba kunokwenza ukuthi kuba khona ugobela oba nomona ukuthi lo muntu unedlozelo ngaphezulu kwelami angafuni ukutshenwa ngoba sina sizinyanga noma singabathandazi noma ugobela asifuni ukutshenwa yithwasa kodwa umkhulu uyakwazi ukulalela ukwazi ukulalela mina ngimkhulu ngendlela yami yabo ngoba wathuka the first day kufika mina kwakhe ngafika nje wathi hayibo Dlamini ngihlezi ngibona kuma TV kwenze njani ngathi mkhulu yeke indaba efika uba famous yeke indaba ye-TV yeke indaba ye-social media naku kubheda manje uDlamini kuyambhedela is not about ukuthi angisana imali kodwa ngibuka ngiluza izinto engiyisebenzele kanzima uyangithi angizwa kunomuntu ohlele ekhaya ade ehlala eBhalitho mhlawumbe ade ehlala eSentini mhlawumbe ade manager somewhere mhlawumbe walanda isigubhu mina ngikhuluma ngomuntu engengayakena ngamficelela isiwe embhedeni igula sebemzame baze baqeda ngafika ngaphela mina mgudu kuza umuntu othwele ngiyakwazi ukuza umuntu wedlozi ngigudi nje mina ngalapho ngoba ngiyahlola lokwa ngempela ngafika ngamtshela Ntalela awumtshene ngani unkosikazi wakho nakini ukuthi wena uhambile walanda isigubhu esukuthi isigubhu sakho siku-wardrobe endlini wena oyiqashile engaziwa unkosikazi wakho ayithi wena urenta indle 1 no 2 no 3 no 4 isigubhu sendaweni sini wathi engasihambane nilandele isigubhu ukuze ngikwazi ukuthi ngibuyise impilo yakho kwadla ukuthi isikhathi sekulate ngoba lezinto lezi mazi kusebenza awukwazi ukukhuluma ikudla wedwa lento uthi uzoqhamba ukukhuluma sekulate kunabantu asebengicela ukuthi ngamhlanje if ukhona umuntu ohlele ekhaya ngudokotela uDlamini ngiyaziwa nginawo umona ingakho ibongozi zami sinjalo inamba izovela escreenini wase ngikulungisela izinto uma zithinta ithonga kusangalunga uma kuyizigubhu ukuthwala noma mhlawumbe walanda into kanti wena unikeza into okuthwala wazi ukuthi unika into okuthwala waza siyilungise nje sibuyisa umsama kube right dokotela silungisele nalana ukukhona omunye umndeni ubaba wakhona wathwala wangabatshela so sebesalelwe yizilwane egcekeni ilungiswa kanjani leyo nto angithi njoba manje seziselele izilwane zivele zizoloke zikhinyabeza lekhaya ziloke ikhinyabeza kuvaleka imali kuvaleka inhlanhla kuvaleka yonke into so yilapho ke kufanele singene khona thina one siqale sicheck ukuthi hlobo luni lesilwane hlobo luni lesithwalo ngoba nazo nje kade isho ukuhlukene yabona kukhona isilwane ethu impundulo ayingiqale ngikhuluma ngentelula kukhona impundulo la uzothi umoya othwala khona kuthi okay njengakho ngithemla igubhu khona ethathwa ngo-12 ebusuku yila khona ufuna si-check ukuthi idlozi lakho mhlawumbe wena uthatha ngoba uqala ku-25,000 50,000 100,000 masiqala 100,000 sesijula kakhulu lapho sesikhuluma ngebofu nemnyama siyongena ngoNsuku lapho uthini ebofu nemnyama so izithwalo ezideep lezi abantu abaningi abaziyo ngicabanga ukuthi izinyanga ezindala engijwayele ukuhamba kuzona ezingihloniphayo futhi ezazi ukuthi sithi mase sikhuluma amaqiniso zazi ukuthi mase sikhuluma lapho ususuye ezibeni lapho ufuna ube nedamu ufuna ube nendle egujwayo ufuna ube nendle enamanzi ngoba lento ufuna ukukhuluma iyakhula lento yabo so izinto ezikanjalo efuna sibheke ukuthi hlobo luni wena onikezwe yona ulalile nayo leyo nto leyo ucommunicateile nayo leyo nto leyo ingakho ufica umuntu enemali eningi afike etavern noma iclub amantombazana indlela angazi lama 2K manje ahleze nenkingi afika umuntu eclubini asakaza u50,000 aphuzu angalali namuntu aqeda dumisa umuntu aphuma ahambele usuke ezophaka lo muntu loyo ungizwe usuke ezophaka lo muntu loyo uthola ukuthi ushintsha amantombazane left and right yazi ngoba lento ifuna amantombazane ulala nayo ulala kodwa unkosikazi wakhe akamfukuzisi ngoba iyatshena phela lento uthi unkosikazi lo angithi uavoid ukuthi manje lento angenze uzothi mase nganayo imali iqala ihlupha unkosikazi wakhe ngoba akasanayo imali akasakwazi ukuphaka ayilapho ke ngithi nabavume mebelimele abavume mebelimele sithwaleni sibasize because mina sengikwazile ukusizakala abeze ke sibasize ngoba isithwalo one of the days khona umuntu okhulumile okhosini wafona ngiyakhumbula wakhuluma wathi ucala inyanga ezokwazi umsiza unayo yonke imali ayikho imali anganayo kodwa walanda into utheme ufike emuva wathola ukuthi umuntu amnikele lento akasekho emhlabeni so ngisho ingane yakhe ayinawo lwamuthi loya because kunemithi ehamaxolo kanjena ekwazi ukuthi mase kuba khona imithi engakhiwa nombani ukuthi uma uyithinta
imkhandi iphile ekwazi ukuvusa into iphile. Yes. Keke. Angithi mina I'm the first one ohleze ekhuluma izinto ezihlulayo ezinkulu ingakho ngithenga umsuku ngicela ungibize ngicela ababukeli bayi challenge lethi bangibize ngizokhombisa eSouth Africa ngento encane uvutha kuphela ukuthi yini uvutha into ecishe ngasekuthwaleni leyo ngoba uma ngixabene nawe mina sesinokuthula mina I'm the best ke entweni enjalo bonke mangixabene nawe ngathi mina wangitshela ukuthi manje nangu sibani bani ungixoxisile emsebenzini 1 no 2 no 3 no 4 no 5 ngiyakutshela ukuthi mina musu lokuyokhwifa hlala la phansi ulinde icall in 30 minutes ukuthi kuzobe kwenzakaleni ngalo muntu we aseyikhona Mbona ngizera TV hle nabo dokotela sethu siyabuya Asipenda sikwamukela Mkolani KZN TV sabukela ihlelo lengqikihle nawo dokotela hey ukukhuluma into esisabayo namhlanje mkhulu kodwa ngiyayithanda indlela udokotela akhuluma ngayo ngoba mawulande izinyanga uthi hayibo akene sitshele ngalezi zinto lesibavele bethi imfihlo zasesigodleni uthola abantu sebengena ezintweni abangazazi ngenxa yokuthi abakwazi ukusharela information. Yes kunjalo nje yabona namhlanje ungathi ukhona into ayidlile ungathi ukhona into ayidlile nama ngifuna ukuqamba manga ngithe ngimsizile nami naye futhi wangisiza ngoba khona lapho nami ngangaboni khona ukuthi khona la ngishayeke khona wathi hayi khona into ethize la awulande iqanda awulande lokho uthela sibonise lento uqala yabona so singabantu bethonga siyadingana siyasizana uyabona nje obiminwe ingaka so iyadingani yonke so uyabona inkinga ke le ebekekayo umuntu abe nemfihlo ongabe uyayidalula ngoba phela uma ngabe ngizothatha into ngitshele ukuthi ihamba kanjani nobungozi nje uyabona sihambile siya komunye ngisakhuluma ngisafuna ukubeka nje lapho wayichaza ngathi cha mkhulu othize lento beka ngayo ngoba kuthiwa iyabulala nje shothi umkhulu wayothwala naye ngaphelezele ngaba ngayo leya moto okay athi ayibo emakhosini akufi umuntu ngithi usho ukuthini ukuthi emakhosini akufi umuntu mkhulu athi yes akufi umuntu kunyaka wokuqala uyavela umuntu akhomba into ozoceba ngayo avele kowesibili avele kowesithathu avele kowesine avele kowesihlanu avele kowesithupha kodwa lo ka7 uzoqala khulume into ongezokuyithanda sure imake mkhulu uthi uzovela khuluma into engezokuyithanda ngibese ngenza njalo athi ubuyela ke kudokotela wathatha kuyena into makuze ke manje bayibuyisele phansi iqale kwa ku step 1 la yaqala khona kusho nomsebenzi wakho uzokuthi ukwahlake uqale phansi futhi thiwa nembona manje uwehlile uqale futhi uphinde ukhuphuke ilawo magama engawazwayo kulodokotela ngathi ngamzukwane kusho ukuthi abantu laba okuthiwa kufa abantu abangasafuni ukubuyela emuva udokotela ayibuyisele emuva abesenza izinto ezwrong ingakho bethi abantu isithwalo siyabulala isithwalo asibulali umuntu ogangayo abe nomona ngoba umona iwona obulalayo sesinokuthola izwa la ungakaqedi ma iphi into ngizama ukusiza abantu eSouth Africa mhlanje iphi into sports kwi generation entsha manje awubuke lana ke angithi mawunothisa kubantu besilisa cela ukuba kubantu besilisa kuzube rich angithi ababona isikhathi ukuthi balala nabanye abantu besilisa ungizwe ungizwe yes izithwalo lezo izithwalo ziqhamuke eGhana leso sithwalo sokuthi indoda fayela lenye indoda bese banemali ingoba umuntu wesifazane ukhumbula abantu abanemali njengezitabane umuntu wesifazane ukhumbula ukuthi uba nesikhathi sokuya esikhathini indoda ayibi naleso sikhathi 1 indoda ihlezi namandla ukuthi ngiyafundisa
umuntu wesifazane ubuya bentekenteke akasanayo ipower umuntu wesifazane kodwa umuntu wesilisa uhleze nepower ukuthi angifuni ukujula ukuthi kube mongo abazongithethisa odokotela ukuthi wasukhipha into ezingaka kanti vele abantu ufuna bakwazi lokho ingakho ubona benemali eningi engaka into eyisithwalo leyo eseyikhuluma futhi ngolunye usuku ukuthi sekuqalwe kanje kwaqala nje babalekela ukuhlaba isithwalo esingahlabi leso kodwa sidla igazi kuwe ungizwile into engikhulumayo ngeke ngayikhuluma lonto leyo kwamanye kwamaredo le kwiKasi FM eGoli ngiyikhuluma lento le ngizama ukukhalipha abantu ngoba bayafika kumina njengoba ngisho ukuthi mina lento ngiyayenza and mina obenzelayo abantu ingakho ngithi mina mofika kumina ngiyakubuza ukuthi ufuna esegazi noma ufuna singachithe igazi ngoba lokhu kunormal yabo lokho 10,000 15 20,000 uwenzela ukuthi ube umuntu uyangithi ngiyeza wenzela ube umuntu la kodwa mesaqala wathi nje wena cha mina anginankinga mina ngingahlaba na ila sefuna sihlale phali khona si check isibindi sasikutsha cha vele uzohlulela ne age sesiyayichecka manje ngiyabafana nathi thina saba nezibindi ngempela ne age yabashaya abantu ngoba vele imali yadayo ngithi uzule ngithe mina ngithe ngi-right kwakhona la ngikhohlwa khona that's why abantu bebebuza la mina soba nama-bodyguard amaningi angaka yingoba the more uba nemali the more futhi ufuna i-safety kakhulu kodwa sengiyibuza umbuzo odwa ukuthi uma ngampela mina nginepower ngikadelwane ungizwile uma nginepower ngithi ngampela lento leni iyaphila ngikadela lokho ngirealize ngisesibhedlela no angilento ngithi ngiyayikhanda mina angilento ake ngishintshe manje ngithi uma ngoqala unyaka ngikhombise kubantu ukuthi ngephi ivele sebeqale bengibona abantu endaweni engizahambayo endaweni ezangisho ukuthi no angikadwa manje vele ngoba nginayo necompany security mhlawumbe sokuyimoto zami lezi eziswezithile for nje ukuthi avoid abantu bala ngisuke ngikhona kugcwala kakhulu abantu but ukuthi sizobona manje abantu benje wade ngihamba ukuthi baphethe ibhameni engakhulu nanani bengiye ngibuka isafety kodwa sengibona ukuthi ngoba phela nginento ephilayo ungizwile ngoba phela nginento ephilayo ngikadela ngoba nginento ephilayo ungizwile into mayiphila ufuna likutshela ukuthi no ngamhlanje kuzokwenza ku1 no2 no3 no4 so ungayilapho mase ngitshela lento kufanele mina ngibeka itask ethile ukuthi okay ngase kwenze ku1 no2 no3 no4 emadoda ngothi ngiphume esigodle bathazwe baba kwenzeke kanje kwenza ukuthi hayi fanele ngintshela nje mase beyathuka ke laba sewuthawu lo muntu angithi ukuyiveza lapho ukuthi upowerful kanganani ngithi zothi mina umuntu ohlele ekhaya isithwalo sikhona izithwalo ikhona eziphilayo zikhona izithwalo ezinhle zikhona enjani ezimbi abantu abahambe bayowenzani bayobuza ezinyangeni before ngicela ukukhuluma nezangoma ngicela ukukhuluma nabantu abasentwaseni abaguqile ngicela ukukhuluma nalabantu abadla impande abahlukane abathandazi nezinyanga athi umntwana mesathaya esafakelwa amagobongo nanani nginto abayenzayo amfaka ingcabo amfuna ukuthi abhule uthotha akakwazi ukubhula angithi bese khona abantu abathwasa bengafanele bathwasa ngenxa ye fashion ngenxa ye fashion abantu sebethanda imali umkhulu into engiyithande kuyena mina azange ngenze izinto eziningi uthe Dlamini ngoba wena uguda khune experience yobesho ukuthi ngithe ngikwaga singimthatha umkhulu la ngathi bhonqotha ibo Dlamini ngoba phela ngithi mina ngathi ngiyakwazi konke angithi ayizonto engisho ngoba nami angikwazi konke uthe ngithintela kwaqala kwazi kwazi ukuthi kubuya amaphupho kumina ngikwazi ukukhuluma nabantu abadala bakithi bakwazi ukuxoxa nami ngibe namaphupho amahle ngoba bese ngingasakwazi mina ukuthi mangilele ngikwazi ukucommunicator nama ancestors angithi angezwe kodwa ngiyakwazi ukuthi ngingene esigodlweni sokuthi ngifuna imali kwenze kodwa ama ancestors aqhelile aqingile ngoba the moment kunezinto esiziphathayo lihamba idlo zilihlehle ngoba manje wena awusakwazi ukuyiclean ingoba isikhathi asikho kubalekile ukuthi uhambe uyoyigeza ngizokhuluma nomuntu manje lethi kufanele ahambe kunesikhathi unyaka mawuqala kufanele uyigeze unyaka mawupartner ufanele uyigeze unyaka mawuphela kufanele uyigeze why sikwenzelani lokho sikwenzela ukuthi sihlangana nabantu abaningi sisinokuthola kuyimanje kuhleli ngesohlalo kukhona abasifunayo lesohlalo abagqumelayo abakuphalazayo abagarantayo ukuthi bafuna wena ukuthi uphume lesohlalo beside uNkulunkulu nokuthandaza kwakho kodwa uma idlozi likuvikele likugayidile ungizwile into engikhuluma idlozi likuvele ligadile akekho umuntu okwazi ukufinyelela kwena ngesikhathi uthi noma usebenzisa umuthi kodwa idlozi imali iclean kuba ngazi uthi uthwele ingakho kweminye iminyaka hlezi ngobatshathi bafethu ukuthi isikhathi asidingi uzuthwale ukafika umuntu ephethe u50,000 mina ngimtshela ledlozi lakho ngeke alivuma ukuthi uthwale ngicela ukuthi silungise la nala ube right kodwa uma ungiforce ngizokunika into uma ungiforce kodwa uzowazi ukuthi ngeke iziglass ngo1 ngo2 ngo3 ngo4 because kunomuntu ofika ngempela athi unehanga yangampela uthatha umuntu ade
usebenza uphunyelwe imali usindwe imali mina ngikodwa ngikwazi ukumtshela cha musuku user kanje because ezinye inyanga zikwenzi lokho zithatha imali zabantu uzwe sekuthiwa umuntu ade ehujwa umuntu udutshuliwe ubulawa abantu esebenza esigodlweni wenziswa yiloko ingoba wenza into ade vele ngekho right. Mbolani KZN TV njengamanje siyayitolo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu. Asifuna sikwamukele Mbolani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu kufanele sibadedele ukuthi behambe nabo beyoqhubeka nomsebenzi dokotela. Sesikhulume kakhulu and wathinta izinto ezibaluleke kakhulu dokotela. Ikakhulukazi ekutheni asixwayisane asizane kodwa futhi asixwayisane angakudobeli kuphela but angikulekelele nawe ngikufundisa ukuthi kudotshwa kanjani. Siyabonga kakhulu dokotela. Amazwi akho okugcina thini? Amazwi nje okugcina azothi udokotela uyabathanda abantu, udokotela uhleze honesty, udokotela ukhona uyasebenza kunabantu abade bebuza udokotela ukuthi kuphi ngikhona ngiseThekwini kwamanje. Amazwi okugcina athi bafethu uphumani nize kuthina sizonisiza. Dokotela uyahlola ngisawu 500 rand yokuhlola. Why ngithi ngo500 kunomuntu ono500 kuphela uthatha nayo imali yokulashwa. Uma usuhloleliwe lapha ekhaya ukwazi uphumula mbatha. Kufanele ngibheke ukuthi yini engakusiza kuleso sikhashana ukuze ukwazi uqaqeleka into zakho. Usayiphethe udokotela into ezimnandi zegambling kuphela labantu abathanda iSuperbet, labantu abagambulayo isakhona imigexo, isakhona izinto eziliphathi. This time sengiphethe amafutha emali. Kunamafutha emali akhona amsilana necklace amafutha emali nenhlanga kodwa nje kakhulukazi lapha mhla ka7 and 8 March 7 and 8 March ngizobe ngilapha kaBaba uKhumalo bantu base Potchefstroom bantu base Gabalakhe bantu base Kokstad Port Elizabeth Islandali lesikisiki yonke indawo ngala phezulu nje South Coast ngicela nedilike bafethu nibhuke enambeni zami ngizobe ngisemthwalume esikoleni la ngasesikoleni ekuthiwa isebongicele ngizobe ngikaBaba uKhumalo why ngiya ngala nemthwalume angikaze ngivakashane ngala komthwalume koShepstone bahlezi bengihlupha abadokotela sihlezi umemezela indawo kodwa uMpumalanga ngogolo Cape Town Bloemfontein zoblenda awuzi ngala kuthini no angithi phela vele kufanele ngiye ngoba sengiphinde babukhumala bonke abantu abahlushwa idlozi ngicela beze bonke abantu abangawathola ama promotion emsebenzini ngicela beze and useduze nolwandle engikuthanda useduze nolwandle mofuna ukugeza phatha nje 1500 sigeza idlozi hayi ngoba unezibhadi si renew inhlanhla ifunale si renewe ingakho amanazi ngiyayithanda inkonzo amaNazaretha sesivala amaNazaretha meyiqala abanale nkonzo kuthiwa umdedelo kusuke kulandwa amandla so nami ngithi woza silandwa amandla uqala unyaka si challenge idlozi liya challenge into abayenzayo abantu bagijima bathenga izinkukhu athi umuntu ba prophet kuthiwa hamba uyocela idlozi mina ngazi uthi idlozi liqalela kuphi into ade uyicela kuyima uhamba uyobonga ngizothi manje ayisimeni ukuhlaba ake siklinene idlozi ngomhla ka7 and 8 ngizobe ngisemthwalume mase kuzothi umhla ka 30 and 31 March ngizobe ngisegoli eSoweto bayaza abantu ngathenga umuzi lapha eProtea Glen extension 8 ngase Shoprite ngizobe ngilapho mase kuzothi umhla ka 15 and 16 April ngizobe ngise Cape Town eKhayelisha indawo engisebenzela kuyona ngiyacela and okuhleke udokotela uyabuyela ohlelweni lakhe le1 KZN TV lapha yana uhlelo la dokotela uDlamini sebezolibona abantu izinqalile ngiyashutha kuyimanje ngoba siqala kabusho bacela balandele inkundleni zami zokuxhumana ku Facebook bathi Dr Dlamini icourse page kune-page bafethu kunabantu abayihekha abantu ngegama lami ngiyayicela lo bafakisa abantu imali babaqola imali ezinkulu mina nje imali awuyifaka eShoprite awuyifaka phepha imali ufonela mina ngine account eyodwa mina esetshenziswa ya Capitec proof of payment everything mobhuka uze mina kuyabhukwa moza dokotela umogibela ibhanoyi ngine imoto ezilanda abantu eairport mosuke eGoli noma ikuphi Durban stage kunemoto kuyaziwa abalapha bazi ukuthi makhona umuntu ofikile bathathwa ngemoto zama Metatex abalethe ekhaya ngiyacela ningadlali abantu ku TikTok uthi @Dr Dlamini course 4 ngiyanicela kakhulu ngo500 ukuhlola mase kuzothi abantu
engizocela kakhulu abantu abacela imisebenzi kulonyaka Yeah. ngicela abantu abacela imisebenzi ngicela ungiphathele ikhandlela eliyelo ikhandlela elimbovu sorry ikhandlela eliyelo ikhandlela eliblue nekhandlela elimhlophe uphathe u800 uze kaDokotela uDlamini ngoba ngizama ukuhelpa abantu abanganalutho this time mase kuzothi abeyigubhu bangifollowe inumbers khona ngomhla ka7 and 8 sikababa uKhumalo ngizomthatha baba uKhumalo nasho inamba yakho kodwa ngiyacela bafethu niphume ngobuningi benu nize lapha yana ngizoyimemezela nenkonzo ngoba bacelile nenkosi ibicelile ukuthi ngicela ngibe nenkonzo ukukholekisa abantu ngoba ngihlezi ngizenza inkonzo bacelile ukuthi ngibe nenkonzo ezoba khona imitholo mesokumemezela nalokho mhlawumbe ngidedela sisinike inombolo zocingo inamba yami ithi 083 59 Yeah. 15624 Siphindele. 083 59 Yes. 15624 if nje ufonela yona ingena straight kumina ngicela ungabaniki lekubhukhwa kuyona the reason by abantu bavele bathi abatwana mhlawumbe uthothi kubhizi vele nje ungwhatsapp ukuthi Dokotela ngoswela ukuthi ngicela ukuza ekhaya lakho nginezindlu zokulala awudinga ubhukhi ihotela nginendawo lapha ekhaya lami umuzi omkhulu ngikhona indawo zokulala uyaphumula ulale makuthiwa ngikho bakuhlalisa ekhaya until uzobone mina ungayifaki imali endaweni yaronke Asibonga. Mkhulu asibonga kakhulu ngesikhathi sakho amazwi akho okugcina thina. Ayibonga inkosi. Angithokoze kakhulu ukuba kuyi1 KZN. Yeah. Amazwi amokugcina ukuthi nifelani. Eish. Nifelani niwazi umsamo na. Ngoba kunjenje uyazi uyawufica umuntu ubone ukuthi ukuphithana kwakhe umfica umuntu edlulela endleleni Yeah. athi wena ukuthi nokuthi ubotho umuntu hayi ngobe egula kodwa umsamo ofuna ukulungiswa kuze lo muntu enze into eyiyona yeah ila silimele khona ke ngoba silibelwe imuva lethu engakusho njengoba deshila umkhulu ukuthi ufuna ukulungiselwa izinto zakho ziqonde woza lapha ya ekhaya siphi inombolo zocingo 063 yeah 23 yes 63 yes 870 Phindela. 063 Yes. 23 Yes. 63 870 Asibonga. ikwakhumalo Siyabonga kakhulu. Dokotela sibonga kakhulu ngenxa yesikhathi sekufanele sibaleke. ngibonga kakhulu abantu ngitholakala eNgonyameni ngicela ukuyilungisa lena sesivala sengaba sekhaya eNgonyameni angikho eMlazi kwathi Okay. bathi bebengazela kwathi eMlazi sengakha indawo eright because abantu bebesaba kuyihostel so ngiseNgonyameni eThekwini eMlazi eNgonyameni kaDokotela uDlamini because abantu bayicela location sobanikeza Siyabonga kakhulu. Asibonga Mbukalani KZN TV sibonga kakhulu Crown KZN TV yenza inhlelo zethu zaba impumelelo. Asibonane ngokuzayo ke siyanthanda.